Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpoi drek mentau nai lor arajakat khandai la play pai ba ya ke lempong ya kop la kai football ke bahe aka than meliam ke baju pelong men laos nem ya ke balatep kum ka 8 meliam lom football league tournament 2019-20 ya ke ni ke lempong ya kop la kai football haka ni ke sngi la play pai ba da menteri sarkar bakmi ya katnat ki kampun raisar ke jella uba hamlet sendoling ubalong ru MLA ke ni ka than bat kum unong ai boj barang bado jong ka seng ke ba pelong ya ke ni ke je kop kata ke meliam lom sports association Hashwa ban sedang ya kini ke lempong ya kop haka than meliam haka ni ke sngi na pen pho pen pheng shua ya kini ke jelang da ke je kop match pass bat ke drill haka je kop match pass la shimanta da ki nyotli ki kin hon jong ki skol ba per jong ni ka than bakan top ik skol St Peter High Secondary School Rang Bibi Kamauwan Upper Primary School Kamauyong Upper Primary School Kapom Kanio Upper Primary School Kalam Jingshai Upper Primary School Karam Krishna Mission Secondary School Boys Meliam bat ke kanhon jong Karam Krishna Mission Secondary School Girls Meliam. Nakini ki nyotli ki kanhon ke belajab ya kanam lado haka match pass kedai ke St Peter High Secondary School Rang Bibi. Haka ba nalor ke trophy kalayo kusnam ru da kasong pisa ke basan hajar tingka. Bat ke kanhon ke balawan ba arpat kedai ke Ram Krishna Mission Secondary School Boys. Ke ba nalor ke trophy kalayo kusnam ru da kapisa lai hajar tingka. Haba phai sha kejeng kop drill pan ki artli ki kan hon ki baljob ya kerdan baningkong bat bar ki kan top ya St Peter High Secondary School Rang Bibi ke baljob ya nam nado ke baliyo kusnam de trophy rengkat ke pisa arajar tingka bat ke balawan ba arpat kedai ke Mauwan Upper Primary School ke baliyo kusnam rengkat ke trophy bat ke pisa ke bashi hajar tingka Haba phai sha kejeng kop la kai football ke bala play hakani kasngi ki kan hon ki balawan simenta hakani ke lempong kiladon kan rutli baro bat hakani ke sisdang jong kani ke Jacob nakalyang uba hamlet sendoling ula samru de ke jersey shabaro kan rutli ki kan hon ki artli ki kan hon ki balayo alat banya kon ningkong hakani kasngi play yakani ke lempong kidai ke kan hon Maunarian Sport Association bat ke lengpong khat arme sports club Haka jekon hakani ka singsdang gakan hon lengpong khat arme sports club kala job hadien bakalayo ban thep argol ya ka bala thep do banshai marbanyang kat ba kan hon Maunarian Sports Association kalayo ban thep tang sigol ya ka bala thep do ramison marbanyang lengba ka penalty Kargongor, flag bearer Ibanisha Manal, but placard holder Nikilan Karmau Plang. The next convention is Pom Kenyu, Upper Primary School, Team Commander, Yobor Marbanyang, Flag Bearer, Batiblang Marbanyang, dan Placard Bearer Rap Borlang Kargongor. Next contingent, Mauyong Presbyterian UP School. Team Commander, Haskinson Kurgalang. Flag Bearer, Dris Tilin Nongklau. Placard Holder, Mekison Nongklau.
Next contingent, Lam Jing Shai Upper Primary School, Khat Armer. Commander, Latai Baha Nong Pri. Flag bearer, Larisha Nong Pri. But placard bearer, Dapisha Sotun. The next contingent, Ramakrishna Mission Secondary School Melim. Team Commander Yashan Bob Kurkalang. Flag bearer Pentingan Lang Kurkalang. But placard holder Sabison Senteng Umwi. Next contingent, Ramakrishna Mission Secondary School Girl Melim. Commander Ibanika Kharkongor. Flag bearer Pibahun Kharkongor. But placard bearer Badablang Nongklau. The last contingent, Mawan UP School, Commander Charles S. Nongdar, flag bearer Banda Singh Sotun, and placard bearer Ibitko Nongklau. The last contingent is the First MLP Battalion from Mauyong. Ngakama Menswa Barzang ini ka association Kibabun kipa jining thai milim luom Kiso artatien Jong oi mat kini ka jingil Penjaga football jang bahamlet Tang Shudap Collection Tang Shuram Galakut Meriam Kam Sumlong Kumtang Abang Laram Ru Nua Bertengil Kam Namar Nasim Kira Kamram Jenga Bankin TAP Kipai Bak Jeng Strong Milim Luom Lakiang Liang Jaga Football Hakliang Jaga School Keplik Putih Hakliang Jaga Rep-Keriang Ngam Sumklet Laya Beteng Dan Ru Kiboong Batang Sejak Paham Kira Football Ru Kalajano Dan Regai TAP Layo Laya Kejeng Job Election Arja Kapra Dai Dak Kejeng Kersam Jeng Pi Dan jika kujung pi kipai bat jika belum belum berkipai bat jika belum personsi kalau yo kejeng job bar kalau minister bar kuah barang IP ba kini keseng evaluasi kerja tristom ke sport bansai yang kasap kapong isamla la kalau hak sport pridang ni bar haki bobon ki benta bar kuah ba itu IP ini dalam wasang kini ketai milim belum kamdan kibaran ilekai football pobiang Man kimaran ilekai betang kena yud lain lo tak pemau peti ban ni po klarwer ring kuat ban itu ipi ni po satang kena po ini opan senano yang kemarin nanti papam kenyo ledep ban sanction bisa henre pufralak ban memba yang kemarin papam kenyo nama ta berketiu iksamla agar yang kau ilekai football Kini ke action, lagi makum kini ke platform. Dalam bangsa si bomba, ipeliar ke bawah tiap, lebih kemat ikut bahaya jaga sorslong kesungi. Kam sebelum lenai, kalau bahasa iso, badmen dah ke kenti. Makwa, balaki ai bro, kiai baik kiai nanti, ngikwa balasam stem. Kembali belum sport association, kerja bangsa mentah apa pulo, apa ke food mission. Apakah football berpihak dan Shalom Sport Association. Harga port KCI kano kisamla ka juga time limum segi hilang baktebet haji lakai football. Kapan keren bir pasai. Baka time limum segi kerja time di football. Dan bon bah kisamla pada baktebet. Dalam don kini ki platform shake leg. Lagi melawan play siswa di platform BB second leg Nangrau Kagiang juga
ngandor rengkat bat MLS ban pendikna deka sab ka phong jupi kanamong le dai henrei kan long ke jimu toy nam ka jongpi gomong video ke jile kai football kamne isu ke jile kai pinbernya kamne tempat football henrei ke dia mata ke football dalam ke profession kebun di kena sama kasih jugi bat tebet jile kai football lala berkamai bagi popola kak siprai ngingen scam lengba kini ke platform ke bak ability ke play kin mi ki floor dia kai redik thai melim ke ban kirsan benora ke nam ke brom ya ke ye ke sem ya ke song ke thau ya ke konjusi bak joru nam ke ri bar ke jebel hi brok koi nak yang jua ina itu rengkat pi bak jika paju pi ke porlong ya borok sedang kipai ba nado bosdang hadu ke bukut ya kirsan kini football dari puak lapian kan ni dari kerja di kipai ba to nane suban inangnya trainer kan ini ay ketiga ban kan ay ketiga yang kerang ba ki kong ketiga jongpi ken kiu nagapor sagapor nak kuat ban sim kau kini ke benda ke kabu lalu kamlai ke benda kaman keren haban keren namar borong yetib ke thai meliam segi borong kawai nado lemu ba suruh saya sepotai meliam lom kena kesedong kebastar kesedong kebasyampan kesedong kebenaran kebenaran akuat kebenaran buram kebenaran disiplin bat kejik sendiri kam camdan hari thai ke konsumsi kebangan kami keman kam sudah hari por badep hari sosi benda kepor kelong bakar kejik sendiri kawan hari ke thai ke segi hibrok kami Udah drugs pai keremata keleng-keleng usah video pan rong hagi dong bersong kesungi dah kemen siam maksud kia ngakan tu report iki songi tau ki rangba sedong isang kebe isang samla ki rangba ki long kebe berarti ki samla baca berit tu ini terlang ki persang pan nemailat yau ni drugs pan rong hagi sedong kita kesungi kini yang ada kesungi kebahagiaan selanjutnya dia kenduk yang kuat pikun juga jompi kiri hebat isama fi ken ngop hal drugs nara kita kabel trelang berani trelang sesien ken hinla berpelong ini kejaga fi kebakut bersubang bang like nari jis dia berper bat harkom kereker parjur trong ini trelang nam dari fang barat kong ya jis dia bat lengba kerja MLS lembaga sports kembali sebelum nak por iklan scam kemudian kenal jisniu keban rong hai keras semua ni lagalong hai semua kentai lani hai semua serang yang kuat jisniu kan rong lagi kuat dah song ni kelong di dong jisnong di baklan ke borber berkat di baklan ke bor jobbing di baklan ke bor bensim lagi live lagi bor kendon ke orlong ke konstitusi ini yo resisong bapaga resisong kemudian kor kemudian borong bat resisong ibatip kurban jam penyai halti jog em kejongki
yellow, strike right, Nantana. Unupuk Halwell, Kemjesi Rock, clear, strike right. Membahnya Ibu Rambak Ibrahim Pertengahan Lem ini Kira tersia barang dan kebamlak Isu Bansong Kira dan Kita kekik Pihak balik no Biasa bahasa itu Yang ketinggalan dekat Kejarti Ngemlak Bansong Keliang Dan ingat tempat Di barang lak Tersebaha Bansong Kedua menukut Kedega Football Jom kedega Match Kebamentah Dan nomor hak kedega Match Kendam Man of the Match Biasa bahawa kinejit di man of the match. Nalai kisah kubur ikut panglang ya baru kena sementara. Lalu ki school competition match pass, drill competition, nang try ki judges.